Živijo, v zadnjem času se je zgodil enih ful sprememb po mojem življenju. Naprimer, preselila sem se v Črnogoro in tako naprej. Ampak danes sem rekla, da vas vzamem s sabo na en ful pomemben dogodek in sicer govorila bom na TEDx Budva dogodku in to je meni bila vedno ena taka življenjske sanje, da bi lahko govorila na enem takem ogromnem dogodku. Mislim, ogromnem, na enem takem dogodku, ki ima tako zgodovino in tak pomen za sabo, tako da I am so excited! Danes je eden dan pred mojim govorom, še zmeraj ga ne znam čist do konca. Testirali smo PowerPoint deluje, zdaj gremo pa nekaj pojest in potem se vračamo in potem spet ponavljam govore. Tako da ja. Nahajamo se pa v Petrovcu, ki je zraven Budve, tako da čeprav se imenuje TEDx Budva, je še zmeraj zraven Budve. Petrovac je tako amazingly beautiful. Če mene vprašaš, veliko lepši kot Budva. Ful manj je hotelov, vse je bolj tako nizko, je pa res, da je še zdaj izven sezone, tako da je ful mirno. There's people taking videos of me. Happy face! So interesting! I want to eat. I want to eat. Stop this. Stop this. Okay, let's go eat. Rana za TEDx se pripravlja. Oder je lih prišel, tam dol so črke, se skrivajo v kotu. Jaz grem pa še tako 65 čez moj tekst v upanju, da si ga jutri do jutri zapomnim na pamet. Ker je bilo še kar dolgo časa, odkar sem se na zadnji kakšen tekst mogla na pamet naučiti. In tehle 15 minut je kar v izziv. Urej 20 minut do polnoči, lihkar smo dali čez generalko za jutrišnji tok. Šlo je obupno, ker se nisem mogla spomniti nobenega teksta in sem 3/4 stvari prebrala dol z lista. Tako da čaka me še vsaj pol ure dela na mojemu tekstu in potem gre spat in zjutraj zgodaj vstanem in pač zrihtamo tole, ker tole, kar sem zdajle izpeljala čez, je bil živ obup. Tako da se vam javljam jutri. Čau! A ja, prva govorim, tako da I have zero time to prepare, ne? Dobro jutro, danes je dan D mojega govora na TEDxu. Šla sem že dvakrat čez tekst, samo zato, da ne bo do kakšnih problemov prišlo pol na odru. Naredila sem si take male zaznamke, kaj vsak paragraf o čem govori, ker se mi zdi, da si bom tako veliko lažje zapomnila, kakor če se probam napifljati dobesedno cel tekst na pamet. Kar sem v štartu delala, zaradi tega, ker imam tekst v angleščini in sem res hotela, da izpade tako učeno in da uporabljam velike izraze in vse take stvari, zaradi tega, ker ko jaz prosto govorim v slovenščini, je to ena spakedranščina, ker pa to vržeš v prosti govor v angleščini, se pa ful hitro začnejo ponavljati ene in iste besede, ene in iste stavčne strukture in se ful hotela temu izogniti. Ampak primarno je pa tle pomembno, da mi povemo, kar imamo za povedati, a ne pa se pol ubadamo z jezikovno pravilnostjo celotnega govora. Tako da, zdaj si moram make-up narediti, puder sem dala gor, pol moram še nekaj z lasmi narediti, razmišljala sem, da bi jih skodrala, pa verjetno ne bo časa. Tako da ja, ampak naj vam pokažem, kakšen razgled imam jaz tukaj iz svojega apartmajčka ven, ker vsaj to me malo pomirja, da vsakič, ko pogledam ven čez okno, sem tako, morje. Lej to. A vidiš to? Tam dol? Tam dol je morje. Pogled na morje med dvema hišama. A vidiš? Ful je mirno danes, ful je lepo. Tako da ja. Naredila make-up, ponovila še to 65-tič. Tako da jaz sem po moje ready, spet sem nekaj začela kašljati, tako da sem dala hitro eno islo noter, da se mi ne bo kaj zakašljal. Olejo vešča od včeraj zvečer, ki me je morila tle. Živjo veščica. O, fak, kako ogromna pa negražna. Iu. Ja, v glavnem, vešča.
Isla, make-up done, I feel good. Zdaj bom pa po moje šla kar peške do hotela, ker je v bistvu čist blizu, tam kjer se dogaja ta zadeva. Tako da, let's go and let's do this! Dajmo spraviti ta tok čez! Pa grem pa lahko v morje, v vodo, noge namakati, pa si dam mir, pa je to to. Čau! I fall into the generation of children that grew up watching TV. We would sit for hours and hours in front of this bright box and just watch and consume whatever it was laid down to us. In my early teenage years, a keyboard and mouse were added to a very similar bright box, and that gave me a possibility to search for anything and everything. At first, it started with movies and music, but soon I got very interested in this crazy little dancing that was starting to appear in Australia and Malaysia. My point is, you don't have to be limited by the resources that are available in your immediate proximity, or in your city, in your country. With video, everything is possible. Fertik sem, skoraj umrla, kliker ni delo, ampak dobro, preživeli smo. What did you think about my presentation, Alex? It was amazing. How horrible it was? No, it was amazing. I mean, you heard me yesterday when I was still reading from my paper. Yeah, but So I guess this now was like now quite, you were amazing. Definitely, I love it. No, I'm not kidding. Seriously, because you were so like going smoothly with the video. with all the things that wasn't working and with the video that jumped in front of me and everything. It was just like, okay, let's bring it. Let's talk about it. Yeah, but still. Summer. Now we have to just enjoy get all the other speakers through. Zaključili smo. Folk pospravlja. A veš tisto, ko si mal predober prijatelj z organizatorji in so folk tako, mi rabimo ful posneti ene intervjuje. A si lahko sposobno tvojo kamero? Tako da pač, zdaj sem tle dežurni snemalec za intervjuje pri ogromni TEDx sceni. Čakamo še zadnje govornike in potem koktejl party, večerja, kotor, vse nas čaka. Projekt smo zaključili, odpravljamo se ven, jaz bom pa vas tukaj pustila, čisto zato, ker mi res ne bi te velike kamere sabo jemala. Lepo se imejte, hvala, da ste gledali.